Okwa winyangiana mpangratano iraithirite igita na mbere okujirwa county ya Meru yomba guchirwa ntairago kya kwithira wati mbaru bonde nindi bakithira baikara ndiguru na kwaraniria kuringana na Franklin Mukwanja mwerekeri wa nkiama ya Center for Multiparty Democracy CMD ya rugamantu maingi nindi yomba kwithira ukarekarira nindi antu bakithira baikara ndiguru na kwaraniria ariti yao ndi ya Meru bengi batino kwa nyuma ya kona makarika batanga na kona kairi ya kwithia biachara na kinyawamba kema ya CMD kedro nini na kigomano kiantu kuyele kaunti ya Meru kia kwaraniria na karina kinyatongiri bagi siasa kienda kona kwena ngwataniro na nande kumira jagwetana mbere kuno batubone na borobone nchukwezoro bekarande goro kwaranire nyakwereanwa nontogo street ne koroa kwaragania nenya kodhoka ngyotonga boidha jenyo timere kwa demongera ine bona Franklin Mukwanja ora no murungamiri muno Center for Multiparty Democracy CMD ora ite mugongojo Ameru and Pedro besho kire makinya na nyuma bairebe barani na Pedro bakere ano kenda kuzile mpadoshe wenyangia ile shambere tio kunkwandene account Meru. Wananchi wakiweza kujadiliana wakiwa na nafasi mwafaka ya mazungumzo na viongozi wao, mambo mengi yataweza kutatuliwa. Si lazima tuweze kujihusisha kwa ghasia ya maandamano, bali tunaweza kaa chini na viongozi ili tuweze kujadiliana. Demokrasia ikuragwa ni kwaraniria na guchokaniria kanywa tuchira ni atamantu ja kwenda jabatigukara na atamantu tukwenda jelekea nani onto bagetumiye kinande mbare ya Meru bonde kumeitonyero ne bimenti ikurukiro betiane na Meru ne gembe barombi Pedro beshimire na wingi kire karokya mwanya skuru ne obunde Meru National Polytechnic kire kodro kemenyekana the People's Dialogue Forum nekenda omba kodro bakeja gusokanira madhoganejo itina mbere kwantu kwisho ejere ya Ramisi na Juma tuibwarika bwinde bwija nontu tukendera twina anene bonde ba byama bya siasa bya Meru na anene ba county araba komba ikwaria bauge the agenda for the county in order by na plans for the people. So nanto ba komba ikwaria bioria to these elected leaders. So program ikendere kari alafu kukenda kwena youth village ale youth bonde bakomba iguchokaniria kanya na elected leaders specifically for the youth bakyara yamantu jaraja ko bahusu by antubabe liba county kwena unemployment kwena drug abuse kwena teenage pregnancy kwena a lot of issues to get from the county batwereti bakenda chiaranirwa leito kwende kugwa order elected leaders bakomba iguchokia what's the way forward to tackle these issues. Sisi kama CMD tumebobea kufanya kazi kama hii. Kazi yetu ni kuweka wanasiasa wapinzani ambao wana maoni tofauti ili waweze kuwa na mazungumzo. Onto bonge nabo kulingana na otongeri no bangale bomoshemanyo jojo baruwa mugojojo monene ona kyatho ekinyira muthientu kwenjuma ogoro ibakonda kuthira betikira county Meru negarukike demokrasia antu bakuthira berita no bamenyithwa nekende na obetana mbere kuthira bemithia bange kinda bakulia county Meru bima bionde ni bieti twete kiama kia UDA kiama kia Ambas kiama kia PNU kiama kia DP DCP na byama bionde bire bona bigirio ngadene Meru ibiete to ekarone kiu twethirikanerie tugwiro to byao bya gwitia Meru mbere ni biriku koitu koria Ameru bonde bomba wiki nyau National Polytechnic Aramisi tariki 10 kumadia tucharukire na kebage karogante kuyire mwaka njuma. To come and join us as we engage in discourse on the state of democracy within Meru County and what we want as the people of Meru for Meru and how the residents of Meru County can then contribute to development at the national level. Remember, it is free and open to the public, so welcome na come to Bonge Reform Dialogue. Nke reporter Antosharu TV kumaja kingine ngine nekine kimsho Nairobi mbita Boniface Mungara.